Nyan thong de zikpa po yong la thong mar chak tang tash dele tang me shu nge meng la dor che kar ma rongin nga remo pa che yimbi chane taring khen namba yong la ngarang so Nepal gyal shung gi remo dem ten khang du ani remo ta ga chimbi nyan thong de khen namba la sikbul shu gi taring gi remo di ani shenda manda ba remo che res ni shu gi yo de la ngarang so pege che ba na khapchek remo english la che ba na tattoo arts like do la supo la khap chek ne ani remote ke lok so yobala ota dina la remote de la manche la ani hagi remote pe mangbu dok sene shuge hagi kudon da ani thowo da shiwa da shima tho da ani dinde che mangbu do ta dingone che na che supo la gyap choge yo me ke ja de chita bi wa mare ta di ma che so so gel hala yi che ta te pa che ne ani supo la ko yin gyure ina ya ngarang so nang ba sang ge chocho ne thone she pa na supo la khap chek mangbu gyabya de yapu mare sungi do ene khashe ge sungtang chena ene chi do de phowa de yapu phoge mare sung do khar chena na cha mangbo thobla tang sarwa hina ya ta tengsan shongge ge na la ngara so khajo she na ya kak thup gi yo mare ta de so so ge milui thope tang lo la ene so so ge gangthe ge che de so so la rangwang yore sene lab gi yora de che de ene dinde mangbo chi gi yore ta hina ya ta che nye gyen la sa di gi ene sukbo la na cha mangbo kyong ge yo ba di kya cha ke ten ten re sene shu gi yo ta di remo de tingsan tarkyap zambuling la tarkyap chenbo yoba de changma ki cancel de ani khapcha gap ge kap de la yang ni pesha yang mangbo te go ge yore sin shugi yo ta di ani chethap chetal ba she ya resin shugi yo